дени сак болуш үчүн мындай экология жакшы эле деп ойлойм. Көптөгөн окуучуларыбыз тоолуу региондордо жашап жатышат. Аларга маалымат жетишпей атат. Эгер биз аларга маалымат алып барып, аларды кызыктырсак, алардан чыгып аткан азыркы бензин машиналарды Я наш Кыргызстан в будущем, то есть без экологических проблем вижу. Очень надеюсь, что вот это приведет. За последние 3 года я участвовал в мероприятиях или тренингах, целью которого было информирование общества и молодежи о проблеме изменения климата в стране и во всем мире в целом. экологиябызды сактоо боюнча азыркы күндө көп машиналарды электромобилге өзгөртсөк, алардан чыгып аткан азыркы бензин машиналарды экокарларга өзгөртсөк, ошондо экологиябызды сактоодо анча көтөрүлөт. Каждый человек должен нести ответственность в первую очередь за себя, именно за экологию, так как он, как-никак мы люди являемся причинами загрязнения окружающей среды. Менин оюм боюнча бул кризисти жеңүү бул элдин жардамы менен боло алат. Ошон үчүн биз мамлекет жана элдер менен биригип көптөгөн проекттерди ачып, жаратылышты өнүктүрүү үчүн ошол региондордон баштоо өтө шарт болуп эсептелинет. Ошондуктан волонтерлорду региондорго жөнөтүп, ошол жөнүндө маалыматтарды берип, өнүктүрсө болот. Биринчиден, жанагы пакет кагаздардан арылып, эко пакеттерге өтүшүбүз керек. Жана ошондой эле бутылкаларды дагы азыраак колдонуп, баягы стеклянный айнек айнектештирүү, эко пакеттерди баягы заманбапташтыруу, ушул иш-аракеттерди тезден ишке ашырышыбыз керек. Har xil musorlarni yo'qotish uchun daraxtlardan qog'ozlarni oladi. Masalan, bittasini kesse, o'rniga ikkita ekish kerak. Көптөгөн окуучуларыбыз тоолуу региондордо жашап жатышат. Аларга маалымат жетишпей атат. Эгер биз аларга маалымат алып барып, аларды кызыктырсак, биз туруктуу өнүгүү максатына өзүбүздүн салымыбызды кошо алат деген ишеничтемин. Я считаю, чтобы сохранить нашу жемчужину, наше достояние в чистоте и порядке, нам нужно ввести жесткие правила приличия, какие-то ограничения, так и в сторону отдыхающих, так и в сторону лиц, занимающихся бизнесом, построено вокруг Искуля. Бүгүнкү семинарда жолугушууда айтылгандай, эко привычкаларды өзүбүзгө калыптандырышыбыз керек. Сөз үстүндө эмес, иш үстүндө көрсөтүп. Если бы построили много ГЭС и сохраняли, например, наши ледники, это было бы намного круто. И чтобы привлекали гранты, чтобы сохранить нашу природу, строить много заповедников, чтобы сохранить наших белых эльбирсов, это было бы очень круто. Я наш Кыргызстан в будущем, то есть без экологических проблем вижу таким красивым, зеленым. Молодежь является ценным ресурсом, и они горят амбициями и новыми идеями. Если мы будем их поддерживать, то многие инновационные решения именно будут решать проблемы всего мира, да, и нашей страны. И важно именно их поддерживать в этом плане. Сейчас я вижу мир, как он старается измениться, и в настоящее время я очень надеюсь, что вот это приведет к хорошему результату в будущем, и к этому результату можем прийти только совместными усилиями. Аракет кылып аткандар бул дагы да аракет кылыш керек. Процветаем, Кыргызстан, ура!